Ati Kwizera mnasemaje? Thutha wa njikanirio ya mĩario mũthenya wa ira gatagatĩ ga president na mwena wa mũng'ethanĩro, ũmũthĩ gũgĩthererũka president atananyua nduvia arĩ mwena wa Western ambire gũteterithia na gũkinyĩrĩria mĩario yake ya mũthenya wa ira, akiuga nĩo maramũikirie ciara maitho no ti gũteretha araterethire. Saizi wanalia ati nimesema sijui wamekaa namna gani, ati sijui wamekaa namna gani. Si wao ndio walianzisha? Si walisema ati angalia William Ruto vile amekonda. Sasa mimi nawaambia vile nyinyi mlianzisha. Thutha wa Matiang'i kũmũcokeria o ta mũgwĩ wa ũtukũ mũthenya wa ira, Ruto amũrokeire ta nduvia na kũmwĩra atige kũrĩa ta mũthwa na kũngĩhoteka ethe njĩra cia kũnyihia ũritũ. Kwa hivyo sasa kuanza kutoa matusi, kuongea vile mimi ndakula nini na sikuli kwa bibi yako, sasa we become so low. Na sikusema mnakula kwangu. Mimi niliwaambia tu mahali popote pale mnakula, punguzeni kidogo. Wacha wananchi wengine wapate kitu ya kukula. Tumbo karibu inapasuka. Na muende kwa gym. Hata watoto wetu na vijana wetu wakituona eti hayo ndio maneno Commander in Chief unaongea. Aibu. Punguzeni mlo. Hata kama ni ndizi mnakula, punguza portion ikuwe kidogo. Vile sisi wengine tunavyofanya. Ruto aroiga mũrĩre mũnene ti mwega na nĩkĩo we atakoretwo akĩrĩarĩania, akiuga mũrĩre ũcio mũnene nĩguo ũtũmĩte mũng'ethanĩro makorwo mategwĩciria. Kweli mimi nimepunguza weight. Si ni kweli? Kwa sababu mimi niko na akili ya kujua ya kwamba unaweza kupunguza chakula na uingie kwa gym ndio ukae chonjo. Nyinyi ambao mnasema vile nimekonda, enda mjiangalie kwa kioo. Si mnaona vile hao watu wamekaa? Si tumbo karibu inapasuka? Kichwa imevura sijui kiasi gani? Don't panic, uanze kutoa matusi, kuongea mambo personal nini. Wewe tuongee tu sera. Mbĩrĩrĩka ici cia ateti gĩca cia kĩharo ta nda cia nũgũ, o ũmwe agĩthothora marĩa marĩ ngoro na mena ruo mũno ma kũmũtoria ũngĩ ndaka. Arutwo akĩoneka kũrarakĩrwo mũno nĩ mwena wa mũng'ethanĩro, arĩa makoretwo makĩmwanĩka nja aterigicĩte nginya rĩthũ, akĩmera mamuonete ũtukũ makũmũkunda mamwathimũre. Kwa sababu mkipunguza kulala pengine mutapata agenda. Muwache mambo ya personality, tushindane kwa sera na tushindane kwa mpango. Waliniona nikiwa Minister for Security. Waliniona nikifanya digital migration. Na wewe wamekuona na shaa yako, wamekuona na mashamba ya watu. Na ule jamaa mwingine mwenye pepo ya ukabila na chuki, mimi nishampatia ilani. I have given him warning. Ama namna gani? Hiyo pepo yako ya ukabila, mambo unaleta, unaenda kuibia watu mayatima na wamama ambao wajane, mambo unafanya kwa watoto wetu, hatutakuruhusu mahali popote Kenya hii. Munini wa president Professor Kithure Kindiki akioneka kũhĩahĩa kũrika kĩharo-inĩ gĩkĩ kĩa ũteti wa Ndaka, arenda president amũtigĩre mũng'ethanĩro amũtane nao Ndaka ithenya-inĩ rĩake. Mimi nimeambia mdosi wangu sasa atulize boli, aniachia hao watu. Hao ni watu wadogo kisiasa, wengine hawajakuwa anything, wamekuwa tu mbunge one term. Kindiki arenda andũ matige kũrarakĩrwo nĩ mĩario ya president, akienda mũingĩ kwamba kũmũhe gĩtĩo na gũtĩa gĩturwa gĩake atambĩte kũmahe gĩtĩo. You cannot demand that President Ruto should be presidential when you have used all your time to insult, to demean the office of the president and the holder of that office. Na mimi nimesema enough is enough. Mĩario ĩno ĩkĩonania ta ateti marikania kĩharo kĩa Ndaka o ta ngũrwe, metane mĩrura maigĩte thoni ciao igoti, gacĩra karĩa karoneka gũkorwo gagĩtendera mũno matukũ tũrorete, thĩna arĩ ndongoria iria ciathua rũru rũtekuona nyeki. Ndio muache kulala kiholela kwenye hadharani na muache kuharibu hewa hadharani. Mupunguzeni mambo hiyo. Ama namna gani? Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Maina Kĩhumo.